akamaro ka karoti. Akamaro ka karoti mu buzima bwa buri munsi ndetse no mu mubiri wacu. Ese karoti itumariye iki? Karoti rero ni ingirakamaro ku buzima bwiza bw'amaso, yaba amenyo, yaba umutima ndetse n'amagufa. Aho hantu hose karoti ni ingirakamaro. Rero hari abantu benshi bakunda karoti, haba kuzihekenya cyangwa se ari mbisi cyangwa se no kuzirya zihiye. Bakazirya kuko ziba zibaryoheye batazi akamaro kazo ko mu mubiri w'umuntu. Ariko karoti igira akamaro kanini cyane tugiye kubagezaho mu kanya gatoya. Nk'uko rero tubikesha imbuga za interineti zitandukanye ku bijyanye n'imirire, ubundi karoti zizwiho kugira ubushobozi bwo gutuma amaso akora neza ndetse no kuyarinda indwara zimwe na zimwe. Ariko si ibyo gusa, kuko karoti iyo zigeze mu mubiri zigira n'ibindi zikora byinshi bitandukanye. Nibyo tugiye kurebera hamwe rero. Karoti zisukura amenyo ndetse n'ishinya. Ibyo bintu wari ubizi? Karoti zisukura amenyo ndetse n'ishinya. Hari ibiribwa bitandukanye bisukura amenyo. Karoti rero ni kimwe muri ibyo biribwa bisukura amenyo. Guhekenya karoti nyuma yo kurya ni uburyo bw'umwimerere bwo gusukura amenyo. Murabyumva neza? Kuko karoti ikuramo ibyo kurya biba byasigaye mu menyo, bityo bikarinda udukoko tuza dukurikiye ibyo byo kurya tukangiza amenyo. Numara kurya rero ujye uhekenya karoti, aho kugira ngo wiborose cyangwa se nta na korogati ihari, ushobora gufata karoti ugahekenya, nabwo karoti yagusukurira amenyo neza cyane. Ikindi kandi nanone, karoti zikungahaye cyane kuri vitamine A, zigafasha amaso kubona neza. Karoti ni isoko nziza ya vitamine A. Iyo vitamine rero ni ingenzi cyane mu gufasha amaso kubona neza, kuko zigira beta carotene igera mu mwijima igahindura vitamine A, nyuma ikivanga n'izindi vitamine, ibyo bikaba ari byo bifasha amaso kubona neza. Ikindi kandi ni uko umuntu ukunda kurya karoti bimurinda ibibazo byo kutabona bizanwa akenshi n'ubusaze cyangwa se gusaza. Ikindi kandi karoti zifasha uruhu rw'umuntu kumera neza. Vitamine A iboneka muri karoti ifasha uruhu, ikarinda gusaza k'uruhu vuba. Uretse kurya izo karoti, umuntu ashobora gufata umutobe yakamuye muri karoti akawusiga mu maso, nyuma akaza gukaraba. Ibyo bituma uruhu ruhora ruhehereye kandi rutoshye. Ikindi rero kandi karoti zirinda indwara z'umutima. Ubushakashatsi bwakozwe n'ibigo byo kurwanya indwara z'umutima bwagaragaje ko indwara z'umutima zari ku isonga mu guhitana abantu muri Amerika mu mwaka w'2010. Kurya karoti bigabanya ibyago byo kuba abantu barwara umutima, byo kurwara indwara nk'izo ngizo z'umutima. Kandi ubundi bushakashatsi bwakorewe muri Beholandi bukamara imyaka 10 bukorerwa
ku bantu bageze mu bihumbi 20, harimo abagabo harimo abagore, bwagaragaje ko abanywa nibura igice cy'igikombe cy'umutobe wa karoti bafite ibyago bikeya cyane byo kurwara indwara z'umutima. Nizere ko muri kumva ko karoti ifite akamaro kenshi cyane. Noneho hari n'akandi kamaro karoti ifite, bavuga ko karoti zikumira indwara ya kanseri. Karoti zifitemo ibyitwa antioxidants, bigabanya ibyago byo kurwara kanseri zimwe na zimwe. Karoti kandi ifite beta carotene, ubushakashatsi bukaba bwaragaragaje ko umuntu urya ibyo kurya birimo beta carotene kenshi bimurinda kanseri ku mubiri wiwe. Ubundi bushakashatsi bwagaragaje ko abantu banywa itabi, narindi kubabwira icyo ubushakashatsi bwagaragaje ku bantu banywa itabi bakaba batarya karoti, bafite ibyago byinshi byo kuba bakandura indwara ya kanseri. Ikindi kandi karoti ifasha mu gusohora imyanda mu mubiri. Ikindi cyiza cyo kurya karoti ni uko isohora imyanda mu mubiri w'umuntu. Karoti kandi zizwiho kugabanya ibinure bibi mu mubiri w'umuntu n'andi matembabuzi atari meza mu mubiri w'umuntu. Andi matembabuzi aba mu mubiri w'umuntu mu mwijima, iyo ibyo bivuyemo bituma umwijima ukora neza, bityo umubiri wose ukamererwa neza. Karoti kandi zikungahaye kuri fiber. Fiber ni ikintu cy'ingenzi mu kugabanya umuvuduko w'amaraso n'ibinure bibi bijya mu maraso. Fiber kandi ifasha mu igogora no mu mikorere myiza y'amara, ikabuza isukari kwiyongera mu maraso. Murumva rero ko fiber nayo ni ingenzi. Karoti kandi ikagabanya ibyago byo kurwara kanseri ifata imyanya y'ibanga y'abagabo, prostate cancer. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya University yo muri New York bwagaragaje ko vitamine A na retinoid biboneka muri karoti byagabanya ibyago byo kurwara kanseri ku bagabo. Ubundi bushakashatsi bwakozwe nabwo bwagaragaje ko abagabo bakunda kurya ibiribwa bikungahaye kuri beta carotene baba bigabanyiriza ibyago byo kurwara iyo kanseri ifata imyanya y'ibanga y'abagabo. Karoti zigabanya kandi ibyago byo guturika imitsi yo mu mutwe. Muri kukumva neza ako kantu? Kuko ubundi ubushakashatsi bwakozwe nabwo bwagaragaje ko abantu 90 b'abaforomo, mu gihe ubushakashatsi bwakozwe mu myaka 8 bwagaragaje ko abarya karoti nibura 5 mu cyumweru bagabanya ibyago byo guturika imitsi ho 2/3 ugereranije n'abazirya rimwe cyangwa batanazirya na rimwe mu kwezi. Kandi bigaragara ko iyo beta carotene iba muri karoti ifasha imitsi gukora neza. Ni ibintu byumvikana neza. Karoti kandi nanone zongera ubudahangarwa bw'umubiri. Vitamine ziboneka muri karoti zongera ubudahangarwa
bw'umubiri nk'uko mbivuze. Iyo umubiri w'umuntu ufite ubudahangarwa bumeze neza, ushobora guhangana n'indwara zitandukanye. Kandi akandi kamaro ka karoti, zikungahaye ku butare bwa potasiyumu. Igikombe kimwe cy'umutobe wa karoti mbisi kiba kirimo hafi miligarama 400 ya potasiyumu. Iyo potasiyumu rero ifasha umutima gukora neza, ukanatera ku rugero rukwiriye rutavangiye. Undi mumaro kandi, karoti ni nziza ku buzima bw'amagufa. Ati kubera iki? Kubera ukuntu karoti zikungahaye kuri vitamine A ndetse no ku butare bwa phosphore. Ibyo bituma amagufa n'amenyo y'umuntu ukunda kurya karoti bikomera. Impamvu rero ukwiye kwihatira kurya karoti niba utari usanzwe uzirya ni iyi ngiyi. Imboga za karoti ni imboga nziza cyane zikoreshwa mu ngo nyinshi hano iwacu mu Rwanda. Izi mboga rero ushobora kuziteka ndetse ahenshi zikanakoreshwa ari mbisi mu buryo bita salade. Mu maresitora, ahantu henshi hatandukanye ntiwapfa kuburamo salade irimo karoti. Ikindi kandi izi mboga ushobora kuzihekenya cyane cyane ko zitanasharira. By'umwihariko abana bakunda kuzihekenya, ariko n'abantu bakuru muba mugomba kugira ute? Kuzihekenya. Izi karoti rero zigirira akamaro kenshi umuntu ukunze kugira ute? Kuzirya. Karoti rero ni imboga nziza kandi zifite umumaro. Tujye dukunda gukoresha karoti mu ngo iwacu, kuko karoti nayo ni inyunganiramirire cyangwa se yakunganira n'indi mirire, kuko karoti iba ifite akamaro karenze kenshi cyane nk'uko twabibonye. Kuko karoti zirinda abantu kuba basaza imburagihe ngo uruhu rukobane nk'uko twabibabwiye, cyangwa se ngo amaso abe yahoma. No, karoti ni ifunguro ryiza cyangwa se ni imboga nziza dukwiye kwitaho mu ngo zacu kugira ngo tube twabasha kugira ubuzima bwiza, ubuzima buzira indwara, ubuzima buzira guhora dusiragira tujya kwa muganga. Karoti ni ikiribwa cyiza cyane. Ngewe rero twakomeje kubana tuganira ku kamaro ka karoti. Abo tutatangiranye ni Grace Uwineza nk'ibisanzwe. Mukomeze muduhe subscribe, like na comment, kubagira n'iby'agaciro, kubagira n'iby'ingenzi. Turifuza kubahorana, turifuza kugira ngo tuzagere kure kubera mwebwe. Mwakoze rero kunkurikira. Reka nizere ko ntavugiye ubusa. Iki kiganiro cyo kwita kuri karoti, twese njyewe namwe dukwiye kubiha agaciro, dukwiye kubiha umwanya. Byibura niba tutanabonye uwo mutobe wa karoti, tuzihekenye. Niba tutazihekenye, tuziteke mu biryo, kuko mwabonye ko karoti ari ingenzi cyane.